Now today, Te Matatini Kapa Haka champions Te Waka Huia fly to the Royal Edinburgh Military Tattoo, but before leaving they performed their set for their mentor, Ngapo Wehi. E kore he kaupapa nui ake ki te tūano I mua I tēnei tohuna o te Kapa Haka. Te Matatini National Committee decided that whoever won would represent Aotearoa whenever invitations came through the government. The Edinburgh Festivals is supposed to be the most outstanding arts festival for performing arts in the world. There's 6 festivals going on at the same time. Another awesome thing was bringing Apanui along. Whānau-a-Apanui are coming with us because they came second. And we're fortunate to go to the military tattoo. So we're getting ready, getting our show ready. We perform every night except for Sundays, so every night for a whole month we're performing over there to a sellout crowd of 11,000 every single night. E hāngai ana wetahi o nā mahi ki te oko whitua atu, te haere nā mahi o te pakanga. Nā reira, he whakanui ana I tērā kaupapa. Wetahi o nā waiata ka puta I a mātou. Etahi no te Whānau-a-Apanui, ko ako mātou. Etahi no mātou ake, ko ako te Whānau-a-Apanui. Nā reira, mātou tahi ka te ako I o mātou ake waiata. We are going way back because our atua started with their fight when they had the separation of Ranginui, our Sky Father, and Papatuanuku, our Earth Mother. So we start way back there I te timatanga, and then we come through the arrival of Pākehā to New Zealand. It's significant this time because Te Whānau-a-Apanui, you know, they are hāhi ringatu, and they also have a kōrero, and so we've incorporated that in our collaboration with them. No mātou te whiwhi, mo te kapa o te Whānau-a-Apanui kātahi, mo te iwi o te Whānau-a-Apanui kāmutu. I te mea e ara mātou I te Kapa Haka noiho, e konohi mātou mo tō mātou iwi, ko whai waho atu mātou ki tēnā haerenga, ki ue nā taumata rānei o te mahi Kapa Haka. Nā rikirangi tērā tonu. And he whakaaro rangatira. We thought about having a wānanga, one in Auckland and then another one in Te Whānau-a-Apanui. And Rikirangi said, oh no, we'll take it to Tūranga, because kei reira pāpā e noho ana. So we really thank Rikirangi for that. And it's awesome to actually come here to Waihīrere too, to bring Apanui here, our whanaunga here. E runga I te whakaaro nui ki te kraua nei kia koro bab. Me te mea nei, kei konei e noho ana I wainga nui tōna rahi o konei, o tūranga nei, o Waihīrere nei me ki. Kia tata te kaupapa kia rongo e te kaupapa I tōna mauri, I tōna mana, I tōna tapu. Hei whakaihi, hei whakahiwa, hei whakaawe, hei whakawairua I ngā kaihaka e haere ana ki te whakakonohi I a Aotearoa whānui ki Kotimana ki tērā kaupapa nui. I'm still waiting for Dad to hop out of his wheelchair and take the team. But he tikarawa, te māwiwi a pāpā. He taumaha tēnei, e hara I te māma, engari koriro I a māua ko taku hoa, engari waimari e. Kei tō mātou tā aku tuakana. He hoki na maharata tēnei uri whakaheke o te tai rāwhiti. He ngā wari te whakahaere a Ngapo I te karapu. He tangata ngā wari ki te rōpu. He tangata humāria ka whakawhahiti te rōpu me ngā kaihaka. Ka noho rātou ki te kōrero reo, moa rātou mahinga. E pēhe ana ngā whakahaeretanga, ngā ringaringa e rātua āhua ki roto I te mahi kapa. A lot of the time when we used to practice was just sitting in a room and Dad sharing stories with us.
I just keep telling everyone if I achieve half the things my dad has done, I'll die a happy man, because I keep telling the team that I'm not dad. And so that's why I said early on that it's hard, because people have high expectations. Within this group, almost half the group have Scottish whakapapa. We will be doing trips to meet those whānau, going to the villages that we come from, and we're looking forward to it. Tērā no te hua ka puta mo te huna pēnei ia Carl Ross. We got brought up in te ao Māori. There's always been a yearning to learn my father's whakapapa, because he called himself a Scotsman. And the land where we come from is a little place called Nairn. It's above Inverness in the Highlands. So to get up there and grab a bit of dirt and hopefully meet some Rosses with putting the emails out there to say, hey, we're coming over here to perform in your big festival, and I'm a Ross and I'm looking for my whānau. People only know haka to do with Kamati and the All Blacks, but in actual fact, you know, just knowing the contribution culturally that New Zealand makes in terms of tourism, you know, the benefits are huge. It's been awesome being here back where we started in Waihīrere, where Te Waka Huia started, and also this was a tono by Te Whānau-a-Apanui to come back to Tairāwhiti, knowing that our dad is here. And I just want to really thank the leadership of Te Whānau-a-Apanui for being so open. They think that they're coming to learn off us, but in actual fact Te Waka Huia are learning so much from them as well.